Iya, yang adanya aing ngomong utang mah. Bolot. Kata aing bayar ya. Utang 2000 doang ya dia. Itulah dia. Ya. Itulah dia bayar dia. Oh, lunasnya. Kemana itu kan sayuran? Saya tukang sayur ada teh. Iya berangan. Mahal tidak pulangnya. Mahal. Dia keromean naon eta lah. Aing kita sawon nu gatek main bola. Puasa Allah. Jangan main bola. Anu ajakan dia main bola. Dagang putih sih. Mana bedanya? Serian teriak. Nah, kumaha main naon? Ya. Ya. Kan, ini dia. Itu jadi dia lagi. Ya. Nyala. Ah, Dia wah segala macam. ngetek. Golonan bangsa. Dog-dogan pecah hiji pecah kabeh. Bray. Pecahkeun Oh. dia Ayo nganda. ulang dulu. Dog-dogan pecah hiji pecah kabeh. Bray. Kela. Mana dia? Naon dia? Tuh, dia mestimu dia. Aduh, kita dicatat kan? Atuh yang dikebukan dia poin dia. Aduh, peta apa dicatat 1500. Iya, mana dia? Iya tak. Bukan we. Tuh, aing boga duit ya 2000. Di naon ya ieu nya? Ah, aing ke warung bae lah, lumayan jajan. Aduh, kok ieu anak lare amat nu meuli. Bakene jangan. Mana ya si boncos ya? Lagi hutang aing mana setan? Mang, meser mang. Kebenaran ya aing lagi hutang dia mah. Lagi hutang aing. Gimana jajan bae, utang mang bae nya, kamu mah tagih. Ya. Aing lagi ge hutang, lain hutang dia. Hutang mah dia. Lagi hutang aing mah. Hutang aing mah. Dan hutang. Tolong. Naon kutang-kutang di nu ateng diberi kutang mah dia. Tuh aja tuh pempes tuh. Pempes. Aing dia. Heeh, hutang, hutang mah kami, Oh, hutang dia tawa 2000 kemari. Belanja ya. Mana hutang dia? Ih, dia yang adanya aing ngomong hutang mah. Bolot. Ya tah aing bayar ya. Hutang 2000 doang ya dia. Gitulah Kali dia. amat, ya. Gitulah dia bayar dia. Oh, Kemari lunasnya. dia. Oh, Yang adanya dia aing bayar hutang mah. Geus lah aing numpang we urang lah. saya itu. Wah, lumayan nih 2000 kayak ya. Wow. Mangkana dia bayar hutang. Kemana itu kan sayuran? Dan ayam, Mak. Saya tukang sayur ada teh. Ya. Datang sayuran. Mau sayur nananya? Iya mang bara mang. Nah, 3000. Mahal ah. Aduh, kaget kami. Mana ya? Beli baik kita nya. Mana teh mah warung ge aya. Ah, eta. Kita mang ambil ka hutan. Iya bara mang. Tah, 2000. Mahal kieu jangan pulangnya. 4000 deui wae. Atuh mahal mang. Aduh, eta mah nya ya. Mang kan beli micin dah hiji ya. Ieu pangutang. Sudah hutang banyak. Naon? Tapi ada duit lagi. Geus dol ya mang. Ya, bisa me. Oke. Nah, itu cuma yang itu nya. Yang tadi tuh. Kebenaran. Mak, ya duit mana? Dia boro-boro duit. Hanya kesage menang hutang tuh mang ajaib. Bisa bae pan. Itu
Dia kan si boncos 1.500. Oh nya. Kan teman aja bentar aja. Pohoan yang kena kan itu. Oh, ayo minta atas kiong lah, lagi utang si boncos. Bang, bang, oi, bang, kenapa deh, oi, bang, 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 Dia enak dia. oi, antar aing yuk, Mana? lagi utang, Usaha. si boncos, gua utang ini kan kain saya 1.500. Upahan asal lain. Dipan koin gope, Mendung gope. berapa dia? 1000. Waduh, wis lah ayo, Oh, ayo. ayo. Suara cai dah. Aduh, ikan lainnya ya, di kita kuai. Good job. Aduh, tak ada lah ya, dah. Naikin mana? Ih, bikang ini mah ya. Aduh. Mantep amat ya. Bahenol atas. Aduh, ya suaranya mantep nih. Bahenol bener ngontok. Oh no. Om dia, Aduh, aing dia. ada modal, keren enggak? Suara aing bikang dia mah, ya dia boloon. Dia untuk pinti bepol. Enak ke saya ulin. Kemana? Ulin atuh. Hei, kalah, nak kemana dia? Boleh neng non dia. Di luar tuh aing, ayo. Ini latar. Alah. Kemana orangnya ngasih boncos? Puguh dia enak di mana? Mau bayang minta bantuan kasih ya. Aduh, aing mah teu nyahoan terkeun dia ieu. Saya mau diupahan ku aing. Aduh, timu upahan. Atuh am katimu upahan ku aing, tapi nya di mana teh nyaho teu? Atuh teu nyaho. Apa dia mesti nyaho? Hayu mau diupahan ongkos ku aing. Atuh mun timu upahan cek aing. Atuh ku aing mun katimu diupahan beneran aing mah. Atuh hayu meureun bari tuh aya tuh. Coba ge hayu gilikan yuk. Tuh dia si torek tuh. Aduh aku udah ditanya gitu. Tuh tuh urang coba bae jajal. yuk. Nyambung ge moal saya tadi tanya. Hei, torek. Panggil si boncos. Naon saos di warung? Di warung sok lah. Nya dia kan guys, nyambung sih mah. Aing mah nanya ge si boncos. Saos di warung. Aing mah nanya ge si boncos dan saos. Naon ditojos-tojos? Wah. Jadi sekarang lah nanya masih bocot, ocos tanya saya malah. Ampun. Aduh, aing mah ceulina aneh nya jelema nya. Kayak Sana dia. keripik sa nu ngadeng Masa keripik. Allah dagang keripik. Kayak dia. Naon tadi ya? Dia keur ngomean naon eta lah? Aing keur eta sawon nu ngajak main bola. Masa Allah. Ajak main bola sih dah. Sanu ajakan dia main bola. Dagang putih sih. Mah. Aing Karena buat kayak nyambung. serian dari kos nu ngerti. Ya ngomong ke sini dia kudu dibalikeun. Oke juga. Dia udah manggil saos teh. Boncos. Ah, Nyambung. iya, Oh, cek aing ge. Coba teruskan. Saya mau coba balikeun heula. Heeh. Manggil si boncos teh. Saos. Tuh nya, Belum. otak miring dia cek aing ge. Saos. Oh, si boncos. Oh. Terus naon? Manggil itu dia. San ke pasar, jeung di dia. Ai. Si saos, nyawa teh saos. Teu meuli teh korek kuping lah. Kerja dia aing teu meuli korek kuping. Coba tanya gantian ku dia tah. Capek aing. Dia hayang mau diupahan ku aing. Atuh ke timu, mata geus timu, coba ieu tanya heula. Di warung ya saus itu. Oh, si boncos tadi memayar hutang kan aing, terus lempang ka mana buat tadi saya tak. Nyambung dia, Wong. Sambung, tanya di. Laju ke mana saya tak? Main ke pasar tadi. Astaga, Jawong. Jadi lah nanya dia angguin itu dia. Aing mau diupahan. Asal upahan 1.500 aing mah. Ah, geus lah aing. Oh, adanya, awas kowe. Pusing aing mah. Kayak nanya naon ieu? Mau dia bae eta mah dia hanggupan ongko. Soalnya si mah liur ngomongin si mah. Aduh saya tanya naon-naon tah. Kayak si mah kuduna di ngomongna dibalik-balikeun. Ah, geus dia kumaha dia bae eta mah. Mah dia ke mana? Oh, si boncos tadi mau bayar hutang sih tak. Ka mana bawa lempang? Terus ka mana deui? Main ke pasar tadi keur balik. Cari Bang Dewa, cikaing Jawong. Oke, kudu sabar.
Mada di pasar karak balik. Jualan bubur. Oh, ya jualan bubur aing. Mungkin mah. Astagfirullah. Si boncos aing nanya si boncos ke mana? Aing dah menaik tangga ke Paragag. Nggak nyambung dia karena naik ke Paragag. Yang listrik dia parem naon. Ke. Iya saran aja sekali dia. Madia ke pasar beli saos. Cek aing ge si boncos mah tadi ka warung main hutang. Terus lempang mun gua. Ka warung mun kapila tah dia tah. Kapuri atuh ti tadi dia ngomong, "Sayo hayu." Coba hutang. Ya. Urak boloon. Ngalirkeun aing bae segera sawor ditojos-tojos nujung anya mah aing. Main di pasar tanya-tanya nyaho meng randa meureun. Naksir. Iya. Eta. Jangan dia mendok-dokan dia meninggal. Yuk. Ayo. Ayolah kumaha mena urang. Ya. Ya. Kan. Yang main dia. Itu jadi dia lagi. Ya. Hanyalah. Ah, Tolong. Nah, dia wah segala macam. getek. Gua nang saya. Dogan Pecah hiji pecah kabeh. Bray. Pecahkeun Oh. dia mah handal. Ayo orang nih. Dogan pecah hiji pecah kabeh. Bray. Gitu. Ulah turunkeun kitu kan eta. Oh, sia. Gitu. Dogan pecah hiji pecah kabeh. Bray. Dogan pecah hiji pecah kabeh. Bray. Pecah kabeh. Bray. Dogan pecah hiji pecah Tah kabeh. dia. Suarana mah kadenge lah. Oh, nya. Eta dia. Nah, udah sebentar duit be. Atau can ge beres itu naik. Pecah kabeh. Wara. Jadi dia dari nya. Dia kolot-kolot ndog-ndogan. Ada sugan dia dok beneran. Beneran. Dia mana? Naon? Ngutang dia bayar. Ih, euy go. Untuk kasutan. Mana gerak? Oh, ada. 1.500 cenah guys kemarin ge. Geus beak dibayarkeun hutang aing ka warung. Tapi itu aing mah teu bisa. Bayar dia. Duit nang kayak bae urung. Kuari aing mah. Coba he. Kuari embung aing mah soalna Tabang hutang di kebugan ya orang. Ya, dia nya. Bayar kebukan ku aing. Tuh duit lagi. Tadi bayar aing mau menang duit dia. Mending bayar mending kebukan dia. Kumaha duitnya gitu bega. Kebukan bae wong. Kebukan. Kena, iya, dia masuk peta. Oh, benar. Woi, bajai, woi. Mana dia? Naon dia? Tuh, ieu geus timu dia. Atuh duit tadi saya kan. Atuh dek digebugan dia koin di dia deh. Atuh peta bae saya 1.500. Iya, mana dia? Aing kasih sia ta. Kebukan dewe. Woi, ampun, woi. Woi, asoy. Ampun, woi. Aing keur mandi. Gara dia ya. Nah nyalkeun aing dia. Dia kan gara dia ya. Nah gara-gara naon? Gara dia teu bayar hutang ka aing 1.500. Gara dia lah. Nyokot duit aing gope. Dia gelut aja aing dia. Aing, yuk.
Iya, goblok. Ada apa sah? Emang aing edan, gabangi jeung nu edan. Jangan lupa subscribe channel Mak Dun Official. Subrek. Jangan lupa subrek channel Makdun official. Hehehe.